Hai guys, kadang baru gue teman saya ini bang Flipkart pen neli order hong bija hai. Tu neli Flipkart pen order hong lo, so neli pen neli Flipkart long order mana nang lele det mana nang le kenang le jibon pulo mana SMS to bang elo. Mana neli ke order potang elo SMS nang le lo, SMS bang nang le lo. Sampai phone call sampai company long le lo. Mana la neli tumla mana so Flipkart pen order dar office ke mana harokasi nang le bom ni tumla long chen na bom lo. Cu bang neli la so Flipkart pen order pe SMS bang nang le lo. Phone mana call ke de amani neli bang chen dam lo hai ada. Ama cien namno nang lele dera la office ong ta ama ki bang hot bang ni li gari bang jisdan de lo chunang li to abi thek long an to ta thek lo ne ling disu long bi thu pa kon thek long le bete pasot bang ki bang hot bang ke dak tini ali long alak da rong sa je bang ju itu mang ta mane rong sa selo itu maken mane tini ali dulu kora mane tektor si pota ke bang bi ha ama ce tong der lo mang tu ma video bang nam de da de ling disu long bi lo tu thek long lang bete la se bini mang ko ni li jir po mobile pen ko da tu mane li long pen ko da sa mi bang bete lo la pengen ni jir mobile pen order apa mana nang leceh loh ngomong ke pasti nang thang aking ngomong apa lang ke pun next video unboxing long siapa lang tuh guys angko ini video kalau pangai lah sedang itu nang lang tuh lah video bang ini tum lah king of ke endam jir pen lah saya video bang ini bang pasti kang ton pada next video unboxing abang nampak lang bang tak aking poson malang mesen malang numa nampak lang opini video pangai bro apa yang kado weta channel bang subscribe kelang deh subscribe apa ini channel long views tahu dah lo ini dah video cái đang thon lang mesen lo bonai guys samne nili an bonai lo he samne nili long camera velang guys nili camera ta velang mane blog moto blogging bonai phana 100 camera ta velang samne nili non mobile pen se bonai bom lo no ta mobile pen se bonai ne poetry as mobile pen camera ta quality me e so mobile ke klang rim lo lasi nang tum la nili tum jir pen Flipkart pen ke andun abi ban lang to la pe kadu kita channel ma subscribe na la pen mone tum lang mesen ade ma place me sam mo pin pa klang thei channel tum channel bang subscribe mana video bang lang thade mo unboxing my next video bang chitam sunang de guys kadu gue bisa kardam mola ki ob unboxing my next video paklang bang sedang tum king of ke na guys ini ge nilihan mane parcel ngali puja he mane so parcel pe ni chune gari accident lo guys last pini bang parcel ngali lo ni king of order rupa he non se na kolang nijir pun na kol ha to non time kola 239 lo asin non ni parcel chana ni pula sang tum video bang lang lo ha tonde video bang lang to drive motor na जो गाइस लाओ छु मालम ने गारी डाक लो खेंग यो लाओ यो डाक ले ताम सो फ्लिपकार्ट जो ने लो नने जिर पो भाई मोम गारी यो
Jo guys nang hello chala nang klang la hello guys delivery boy ke jo la hello kan delivery boy lo yon yon litum la so along picking up nang po. Asa nang to kadu tanang lang bo la hello yo delivery boy lo. Nang thon kok ke lo bisa to lang bo. Klang ni ko so po. Jo guys non delivery boy bang nili tum ka order do na king bang lang bom lo siang tu ma kadu tum sta Flipkart pen order no lo sin nili tum yo. Ano ke? Aleno. To guys pini video pan be sekang tolo next video long sitong nang kalong ko do me thang